muri Bibiliya niho mwabwatsinda umukozi w'imburakimazi nabo tubita abakozi b'imburakimazi uko barikorera bakorera igihugu cyabo cyabahaye byinshi nama nkunda kubivuga burya nta nubwo tuzokwigira ibitangaza ngo turiko turakora ibintu bikomeye ariko igihugu cyacu cyaduhaye byinshi ni cyiza ni ico kugwanirwa savora pene ni ico kuruhirwa kuko kirarushe hanyuma kikaruhishwa n'abatokiruhishije umuntu wese uri hagati mu gihugu yaba wahunze yaba umuntu wese yita ku rutare kugira ngo igihugu gisubirane iteka n'ijunja n'ishusho n'ubuntu nuwo gushimirwa ariko kandi nta nubwo twokwitera amashurwe cyane dutegerezwa ni nkuko wovuga ngo wasumiye umwana wawe cyangwa wiguriye ishati yo kwambara uko utambaye n'ugenda uheni rero twishimire ariko tunamenye ko ari inshingano ni devoir dutegerezwa kuko